wabitukiwe kenshi wavyankiwe na benshi bamwe baravuga ati Apotre wivanze ntwari kuja muri politike vayo ukabonekanye neza yuko abantu benshi bababaje no muri iyi minsi bamaze igihe kinini bariko barakubika mu biganiro bitandukanye bakabika Apotre Mbayahaga yapfuye bamurasiye kurugiwe zagenze ukunuku ibihuha vyinshi muri urwo rugendo gose Apotre mbega ntigeze ugira ubwo bati mbega koko niko mvugira ababanyi ntibizobanaje bimpitana bo narigeza kwivuga nti Imana itanga byose mu byo yampaye hari ivyo yanyimye mu byo yanyimye harimo ubwoba cyo singira ubwoba mu buzima ndahari kandi ndabandanije urugamba ndiko sinocigwa intege nuko bavuga ngo umuntu yapfa habe naho byoje ko umuntu agapfa nta upfira uwundi umuntu apfa urupfu rwiwe kandi agapfa umunsi wiwe agapfa hageze nibaza yuko rero ikintu gikwereka abantu bagwaye ihungabana cyane ni mwene kuriya kwicara abantu b'abagabo canke abagore bakuze bagafata isaha bavuga ibintu bitariho bitabaho ngo bakabika umuntu yapfuye akiri muzima nikikwereka ko kiriya gihugu gifise ingorane amakungu akwiye kugiterera abaganga benshi. U Rwanda ntirushobora kuza muri Kongo ngo ruze nk'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda birasaba ko bagira umwambaro bambara kugira ngo binjize muri Kongo bishushanye n'abanyekongo ariko umwambaro inyuma n'uw'abanyekongo indani n'abanyarwanda bambaye wafde bakuraho ubutegetsi bwa president Mobutu bashiraho Kabila barongera baragaruka muri 1998 baza bambaye umwambaro wa RCD barongera baragaruka 2006 kugeza muri 2009 bambaye CNDP bukeye bambara M23 ya mbere bambara M23 ya kabiri. Uyu munsi rero iyo ngwano batanguye baraje bavuga ngo baje kuyiheza kandi aribo bayitanguye. Rero baza muri Kongo buri gihe baje gusahura amabuye y'agaciro ya Kongo ariko ntibashobora kuza nk'u Rwanda bashaka umwambaro biyambika kugira ngo baze. Ingwano iri hariya muri Kongo cyane cyane yibasira izina ry'abanyamurenge kubera kuko aryo bakunda gukoresha nka fond de commerce mu ngwano yabo ariko ubundi iriya ngwano ni ingwano y'ubukungu ishobora kugutangaza utumva mu gihugu cy'u Rwanda bakuyeho amoko nta mutu nta mutusi baravuze ngo nivyo abazungu babazanye none ko nta moko bagira bayamenya gute muri Kongo nivyo mu Rwanda nta moko bahari ariko baja gukingira yandi moko na Kagame ntakiri umututsi ninde umunyarwanda yego none baja gukingira abatutsi b'amahanga oya uzobatubariza ni wewe munyamakuru kwiwabo nta moko bagira bayamenya gute muri Kongo kandi batayazi wabo yes question mark no muri commentaire batwishure kuko iwabo nta moko bafise ariko no musi bariko barengera mwebwe abatutsi b'abakongomani muri ko muragirirwa na ureba bagiye bavuga bira bintu byinshi n'abanyarwanda twaje mu Rwanda oya abarundi ribo bavuga reka abarundi bavuge kuko twaje gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko ntitwaje gushimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko ntabyo afite byo gushimwa nta gihari hari abo bashimuse batwara ku ngufu u Rwanda ruvuga yuko abatari buze kuva hariya bari bwishwe barapfuye bifite mwabandimwe ejo twarabonanye twebwe ubwacu twari turi hanze y'igihugu baratubwira ati ko muravugira aho ngaho muzatera intambwe nimba muri abagabo mwemera ko igihugu gifite amahoro ari u Rwanda gusogo nyine rubitera ni mukandagire ibuvira ejo twari tubonye ego ntitukiri bazima ego keretse batubika wenda nguko bari kwabika Apotre kubera iki u Rwanda canke abanyarwanda aribo bagize ico bavuga cyane ku mubonano abanyamurenge bahawe na nyine cyo bari mukuru w'igihugu cy'u Burundi u Rwanda byarabahungabanyije pe kuvejo gushika no munsi niyo nkuru biboneka yuko birababaje umubanano wonyene urateye ubwoba urateye ubwoba kuko urumva ubu inkuru yivugiwe na beneyo kuva intambara zibaho muri Kongo nta munyamurenge numwe cyangwa umunyagihugu wundi apana yapfuye yishwe n'ingabo z'u Burundi buvuga ngo baramusunuye aratemba ntawe gushika no munsi uzurabe iyo uvuze Kagame mu kanwa abantu bose bati urapfuye birarangiye sivyo hanyuma wavuga ngo n'umwicanyi bati urapfu none urabeshe cyane barabikonfirima twe nimba twaba victime yo kuvuga ukuri
abantu bavuga ngo turakwanza canke turagutuka turagira gute onsafu Ego. none hari umuntu yishwe n'ibinyoma bame hari umuntu yishwe n'ibitutsi Oya. sinkihari none Ego. nubwo bambika urandi umuzimu sindi muzima Uri muzima kandi cyo nzi cyo ndisuye ntashidikanye mu buzima nkuko umuntu wese habaho ibintu akeka n'ibyo atokeka sinkeka ko umunsi umwe nzopfa umunsi umwe nzopfa ndabizi Okay. mwese muzopfa nabo bari kubadukurikirana bose batadaye FPR ifashe Kongo abenshi bohunga kuko nta mahoro ibizanye n'ubwicanyi bizanye erega reba abanyarwanda bamaze guhunga kuva muri 1994 aho bavugiye ko uzi ko u Rwanda rwo rugira impunzi nyinshi kandi nta Rwanda irimo Ego. uzi ko mu Rwanda nta umuopozi utari muri prison wese mahanga. iyo muse yagiye mu mahanga ibyo bavuga n'ukuri ntabwo babesha bavuga ngo bafashe ngo abantu bazahunga amahoro yo bazayahunga nyine kuko ntabwo araba nakubwiye ngo bafata umuco bakawita umwijima hamba umwijima bakawita umuco nukuvuga ngo bazotubwira ko bazanye umuco naho n'umwijima hanyuma abantu babone bawuhunge ibyo bavuga n'ukuri ntabwo babesha uriya mugabo uretse guteza akaga akarere ariko n'abanyarwanda yabateje ikibazo abanyarwanda ntibisanzuye muri Kongo ntibisanzuye mu Burundi ntibisanzuye mu Bugande ntibisanzuye muri Tanzania umengo birateye ubwoba pe bariko bubaka igihugu nkabwo abanyamurenge mu vyakira gute igihugu canyu kumengo kiyo kiratatana mbega balkanization irashoboka nkuko bamwe bayiririmba bo izo ni inzozi intambara zibi y'abanyamurenge ubundi zibi y'abatutsi y'abanyamurenge bamusakurije cyane bakayimura nta kibazo muranze ariko ndayikora tu. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza murose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the answer in African TV, so ndabikaze wese uri kadukengana uri mu Burundi mu Rwanda ndetse muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvya barabu ndavuga Martin na Saudi abe Dubai Canada Oscar Zambia Malawi Mozambique nandi hose kwisi mege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi dasanzwe kandi aho nagira amahirwe yo kwakira abatumire badasanzwe musanzwe bazi musanzwe makunda mu bitandukanye. Kuri uno munsi nagira amahirwe yo kubakira aho bamwe bari mu gihugu cy'u Burundi cyacu ciza aro kandi twaturi kandi n'umusango Apotre Isidore Bayahaga no turi kumwe hano wonye ndabaha ikaze. murakoze Yego. Murakoze rwose. Turabiyegereje. murakoze cyane. Yego. Muraho. Yego tumeze neza. Nze duhere ku bashitsi murahawe ikaze wacu mu Burundi. Asante cyane. Yego. Murakoze cyane twakiriye gute d'abord uko babakiri? Twakiriwe neza. Twakiriwe neza kandi twagize amahirwe arenze tutabona ko twasobanura. Ariko ineza yo twarayibonye twakiriwe neza twarishimiwe kandi natwe twishimiye kugera mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Yari ryo mbere mushise mu Burundi canke mwamaze kuhaza? Oya mu Burundi narahabaye imyaka 2. Yego. 2005 kugeza 2007. Yego. Ariko no muri 2018 narahagarutse mvuye muri Etazini. Yego. Ubu rero nukuvuga ngo hari yashize imyaka 8 ntagera nishimiye kongera kandi kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Wahasanze gute? Burundi bumeze neza haratekanye hameze neza harasa neza cyane n'ahantu heza ho kuruhukira. Ego. Turabaye ikaze mu Burundi turabaye ikaze kuri African TV aho tuza kuyaga byinshi bitandukanye. Apotre n'umusangwa iwacu baramumenyereye aho tumaze igihe avuga ukuri gutandukanye kubijanye n'intambara ziri aho hakurya mu buseruko bwa Kongo cyane cyane zigenda zica abanyamurenge aro kandi ikaba habamwo ingane zitandukanye ndetse no kubumengo habamwo ba mwana umwe yagiriza naka undi yagiriza nanga niteka ridasanzwe n'umusi bafise mu Burundi ariko kandi mwarakiwe na nyicubahiro umukuru w'igwego ciza cy'u Burundi mwakiriye gute iryo teka? Twebwe duhurikiye mu muryango reka nivugeho buke. Yego. Banita Charenteze nkaba umuyobozi w'ihuriro ry'abanyamurenge bita BGA Banyamurenge Global Advocacy. Yego. Tukaba dutuye ahantu hatandukanye iryo huriro riyangloba abanyamurenge bose aho batandukanye nyine batemera iri agression y'u Rwanda mu gihugu cyacu. No kuvuga ngo tumaze kubona ibikorerwa mu gihugu cyacu ibyo u Rwanda rwagiye rugaragaza mu gihugu cyacu bashaka gukoresha ubwoko bwacu twashatse uburyo tugomba guhaguruka kwishira hamwe dukora iryo huriro. Rero ejo bundi
twagize igitekerezo cyo kuza gushimira igihugu cy'u Burundi duhereye ku mukuru w'igihugu nyir'icyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi hamwe na leta ye ndetse n'abarundi muri rusange turaza twakiriwe neza twagiranye ibihe byiza kandi twongeye kubona indi neza y'abarundi ndetse na guverinoma y'u Burundi ku buryo batekereza igihugu cyacu uburyo babanye n'igihugu cyacu mu makuba cyagiye gicamwo kandi kikirimo rero twakiriwe neza muri make twaguwe neza no mu buzima busanzwe n'uyu munsi urabona ko turi kumwe n'abarundi hano turi kumwe nawe Ego muri kumwe nawe Apotre Mbayahaga umwe mu bantu bamaze igihe kinini yarafashe ingingo yo kuvugira ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bakongomani benshi bariko baratotezwa n'izi ntambara ziriko ziraba. Apotre, intambwe ya mbere kubera iki mbega wemeye kuvugira ubwoko bumwe? Ico kibazo kimwe kinyoma kuko sinigeze mvugira ubwoko bumwe nagumye mvuga ibitagenda neza mpagarara mu ruhande rw'ukuri kuko mu ntambara zo muri Kongo nivyo hariho abazitirirwa harimo abanyamurenge mugabo so bazitegura so banazungukiramwo ni kinyoma cyo Rwanda nkuko bagiye babivuga. Rero umuntu amaze kubona yuko hari kinyoma mugabo kiriko gitwara ubuzima bw'abantu umuntu muzima azimana canke afise ukuri muri we ngomba guhaguruka nta gwanko mfitiye umuntu numwe mugabo nanka ikinyoma. Muri ico gihe rero abanyamurenge bari mu bwoko bundi nubwo aribwo buvugwa cyane kandi bwo buriko bumera nkuko bwitirirwa intambara kandi bupfisha bugatakaza ibintu byinshi bagahunga ku bwinshi ariko hanini ikinyoma kiri muri yo nuko ubica ariwe yita umutabazi ubatabara nawe akagomba yuko bamwagiza ko ari we kasesa ayo maraso. Nk'igihugu cy'u Burundi rero jewe mvamwo nkunda kandi numva no gwanira nkapfira sinumva ingene hari abantu boje gukora ibyaha bimeze kuriya bageze bakavyegeka ku Burundi bakavyegeka ku ndongozi zacu nziza tuzi ingene zimeze n'ingene ziyumvira n'ingene zikora ingabo zacu ziri muri Kongo tuzi ingene zibayeho turabona nta yandi maraporo wumva adomo rutoke ku Barundi yuko hari ibyaha bakoze mugabo kumva abantu bariko barateranya abantu n'abandi kubw'inyungu zabo bwite ndetse si n'inyungu z'abanyarwanda si n'inyungu z'abajya abanyamurenge bandi bakurikiye iriya ideology mbi ya FPR ahubwo n'inyungu z'akagwi k'abantu kandi gakuriwe na Kagame. Muri ico gihe rero jewe mpaguruka mvuga uko ibintu bimeze nkavuga ukuri ibisigaye abantu bakiyumviririza hamwe bakagosohora ariko ahandi hoho sinahagurutse kuvugira abanyamurenge nahagurutse kuvuga ibitagenda neza muri geopolitike y'akarere turimo. Ego wahagurutse kuvuga ibitagenda neza ivyo bitagenda neza vyagiye birahitana cyane imiryango myinshi y'abanyamurenge mwakiriye gute d'abord intango zizi ntambara mbega izi ntambara kuri mwege muzisigura gute? Mbere yuko nishura ico kibazo ndagira ngo nunganire Apotre kuco wari umubajije. Apotre ntabwo ari umuvugizi w'abanyamurenge nta nubwo ari n'umunyamurenge ko imwagiriza kenshi. Apotre avuga ukuri rego muri uko kuravuga hari ibinyoma byinshi babeshera abanyamurenge noneho yabeshuza bya binyoma babeshera abanyamurenge abantu bakibwira ko ari umuvugizi w'abanyamurenge ahubwo Apotre avuga ukuri atagira uwo avugira. Ikindi ndashima Apotre nkunda umuntu uvuga ukuri nkimubona nabonye ari umugabo uvuga ukuri nahise ntangura kurondera nimero ye hama rero nawe ahita arondera iyanje ndimwo nyisaba nabo barimwo nabasaba iyanje ubwo rero ariho ukuntu twahise twegerana cyane. Apotre nishimye cyane kuba turi kumwe n'uyu munsi mu kiganiro jewe hakamwemwe karansi ahubwo kuba nicaye hagati y'abagabo ni ikimenyetso ciza cy'uko ibyo nagiye mvuga byagize umusaruro. Kubona abanyamurenge bahaguruka bavuye isi yose baza kuvuga ibyo umuntu yasanzwe avuga kandi mu kubivuga batari babigiye inama ni wa mutima usanga uhura n'uwundi kubera bahujwe nuko kuri. Rero birampimbaye cyane kubona nicaye impande hagati y'amanyota na Charles hano nicaye hagati y'abanyamurenge benshi kuko inyuma yaba hari ibihumbi byinshi by'abanyamurenge
rero nibaza yuko ukuri yo kubaye ukuri kugapfundikanywa n'ukundi kuri n'ukundi kuri pemene nababwiye ngo ukuri ntikuja muri pluriel ngo uja mu bwinshi kuguma ukuri ni nkuko utoteranya ubugari bubiri ngo uvuge ngo n'ubugari bungahe buguma ubugari mugabo bakaba bunini rero rero je bemerewe neza kuba nicaye hagati y'abashitsi beza nk'aba dusangiye urugamba dusangiye iri shaka ryo kuvuga ukuri no kugomba kuvuga yuko mu karere haguye kuganza amahoro abantu bakabana nk'uko Imana yabaremye twese kandi bidutunga irabituremeye twobisangira tukabana amahoro mugabe iyo ideology mbi ituruka mu Rwanda ituruka mu karere imaze imyaka 30 iriko yica abantu isambura ibintu by'abantu itatanya abantu bagati vyabo bakaja kuba mu buzima butabere bw'ubuhungiro canke ibindi harageze yuko tuba tuti trop c'est trop ego niteka ridasanzwe ariko kandi wabitukiwe kenshi wavyankiwe na benshi bamwe baravuga ati Apotre wivanze ntwari kuja muri politike vayo ukabonekanye neza yuko abantu benshi bababaje no muri iyi minsi bamaze igihe kinini bariko barakubika mu biganiro bitandukanye bakabika Apotre Mbayahaga yapfuye bamurasiye kurugiwe zagenze ukunuku ibihuha vyinshi muri urwo rugendo gose Apotre mbega ntigeze ugira ubwo bati mbega koko niko mvugira ababanyi ntibizobanaje bimpitana bo narigaza kwivuga nti Imana itanga byose mu byo yampaye hari ivyo yanyimye mu byo yanyimye harimo ubwoba cyo singira ubwoba mu buzima nogira ubwoba bwanje je nyine ubwanje umutima wanje unyagirije kibi ese noryama ngo sinzire nayo kuvuga ngo abantu bonya nka canke bontuka perose no kubivuga ibitutsi badutuka no munsi ibitutsi bishaje kuko badututse byinshi baratya barabimara bagaruka ko byo badututse kera rero umuntu atatewe ubwoba n'ibitutsi bikiri bishasha ntiyotinya ibishaje byo kumbikana byo ngo napfuye ndi muzima hari umuvyeyi yise umwana nzopfa barusha rero nibaza yuko ndahari kandi ndabandanije urugamba ndiko sinocigwa intege nuko bavuga ngo umuntu yapfa habe naho byoje ko umuntu agapfa nta upfira uwundi umuntu apfa urupfu rwiwe kandi agapfa umunsi wiwe agapfa hageze nibaza yuko rero ikintu gikwereka abantu bagwaye ihungabana cyane ni mwene kuriya kwicara abantu b'abagabo canke abagore bakuze bagafata isaha bavuga ibintu bitariho bitabaho ngo bakabika umuntu yapfuye akiri muzima nikikwereka ko kiriya gihugu gifise ingorane amakunga kuye kugiterera abaganga benshi cyane cyane bize ibyo kuraba abantu bafise ihungabana ndirya n'ihungabana yego tukiraho kuri Apotre uze abantu baramutuka ari benshi baravuga ari benshi uwahoze ari perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yaravuze ngo nuvuga ijambo kumva abantu baragututse ati uzamenye kuko wakubise hababaza kandi shanisha ati ko nuvuga ijambo ukumva abantu bose baragushima n'abanzi bakajamo uzarebe neza ico wakoshe hari amakosa uzaba wakoze ukuri rero kuri kuraryana ariko kugakiza kandi kuri kuritonda umuririmbyi umunyekongo bita Koffi Olomide abantu benshi murashobora kuba mu muzi yaravuze ngo ikinyoma kiduga na ascenseur abona ascenseur ukundi nyaruka akaravyo yego ariko ngo ukuri kukazamuka ama escalier ariko kugatanga ikinyoma gushika rero abazamura ikinyoma kirihuta ariko ntikigera ukuri kugenda gaho ariko kugashika yego rero ibyo bavuga ibyo babesha ni iyo wumvishiye basakuje cyane burya iyo utiburiye ibuye mu mazi imbaraga rimanukanye niko amazi azamuka wangu imbaraga ukuri kwa Apotre kumanukanye mu bantu niyo nduru wumva cyane cyane abantu muri FPR yego kuko nibo bagira ikinyoma cinshi cyane rero iyo gihuye n'ukuri ahita abasirikwe muri urwo rugamba Apotre yatanguje uno munsi hari benshi kumbure batavyumva kumwe nawe hari benshi batavyumva kumwe na mwebwe ni bake muri ibi minsi ni bake muri commentaire bariho bariko barabipinga ariko benshi muri kano kandi benshi bariko barabipinga ariko none izi ntambara zatanguye gute mbega izi ntambara ni ziwanyu murazizi izi ntambara zigiye zaratanguye mukurikirana mwarabibonye ko bagiye Washington DC perezida w'u Rwanda
na perezida wa Kongo itariki zine z'ukwa 12 kuja gusinya amasezerano ahagarika intambara imaze imyaka 30. Ni ukuvuga ngo ni intambara y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Gusa igihugu cy'u Rwanda cyafashe strategy yo kugenda gihindura umwambaro ciyambika cinjira muri Kongo. Muri 1996 caje cambaye umwambaro witwa AFDEL. Itangura bavuze kuko ari intambara y'abanyamurenge bashaka gukuraho ubutegetsi bwa perezida Mobutu. Ukuri ntabwo kwa Kongo. Nta munyamurenge umwe wagiye inama mu Rwanda yo gukuraho ubutegetsi bwa perezida Mobutu. Abasirikare bayoboye urwo rugamba, uwari uyoboye ni James Kabarebe, wigeze kubaho minisitiri w'ingabo akaba na chef d'état major mu gihugu cy'u Rwanda n'umunyarwanda muramuzi. Uwari uyoboye ingabo zatanguriye Kamanyola zikagenda zikagera Lubumbashi, mbese wamanukanye CDS n'umujenerali bita Murokore Eric. Uwayoboye kugera Kisangani umunyarwanda bita Mubaraka Muganga, chef d'état major uriho uyu munsi. Nta munyekongo n'umwe wari uyoboye iriya ngwano yo muri 1996. Iriya yari ingwano y'u Rwanda na Kongo. Ni ukuvuga ngo nico gihindambara y'u Rwanda na Kongo yatangwe kugeza uyu munsi. Hama rero u Rwanda ntirushobora kuza muri Kongo ngo ruze nk'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Birasaba ko bagira umwambaro bambara kugira ngo binjize muri Kongo bishushanye n'abanyekongo. Ariko umwambaro inyuma ni w'abanyekongo, indani n'abanyarwanda. Bambaye wafde bakuraho ubutegetsi bwa perezida Mobutu bashiraho Kabila. Barongera baragaruka muri 1998 baza bambaye umwambaro wa RCD. Barongera baragaruka 2006 kugeza muri 2009 bambaye CNDP. Bukeye bambara M23 ya mbere, bambara M23 ya kabiri. Izo ntambara zose bazamwo kugira ngo binjire muri Kongo bashaka ikintu binjiriraho. Bo bonyine bagakereye akantu muri Kongo, hama bakaza bakuririyeho cyane bakunze kuvuga ngo baje kurengera abatutsi b'abanyekongo, ariko mukuri ntabwo ariko. Ahubwo uko baza niko abanyekongo b'abatutsi bagira ibyago n'abanyamurenge. Iya nyuma turiho bakiriye umutwe wa Red Tabara n'abarundi bari bavuye hano bakubise kudeta ntibyakunda muri 2015. Baca bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Rwanda rurabafata, rurabatreninga, rubahereza ibikoresho, ruca rubambutsa hariya muri Kongo kuko barahaza hatuye abanyamurenge, baja kubahuza nabo bita abamayimayi. Nibo batangiye kwica abanyamurenge no kunyaga inka zabo no kubatwikira amazu yabo. Uyu munsi rero iyo ngwano batanguye baraje bavuga ngo baje kuyiheza kandi aribo bayitanguye. Rero baza muri Kongo buri gihe baje gusahura amabuye y'agaciro ya Kongo, ariko ntibashobora kuza nk'u Rwanda bashaka umwambaro biyambika kugira ngo baze. Ariko turashima ubu nyine uko byifashe neza. Cyane turashimira perezida wacu w'igihugu cyacu Felix Tshisekedi. Wanza aravuga ati no, ntabwo nshobora kunegosiya nabo bita bapanta ba M23, ntabwo aribo banyiri ingwano. Ndashaka kuvugana na patro w'ingwano ariwe Paul Kagame, kandi yahavuye abigera kuko Kagame na Tshisekedi nibo bagiye gusinya amasezerano yo guhagarika ingwano muri Qatar. Ingabo za Kagame zari zigeze aho bita Walikani, bahise basubira inyuma. Byaciye bikomereza i Washington DC. Mwarabibonye le 4 décembre z'umwaka ushize niho basinye. Ariko gusinya na Kagame ni nko gutokora ifuku. Sinzi ifuku nimba barundi murazizi. Gutosora ifuku. Gutosora ifuku. Beto zita gutokora. Ifuku ikuramwo igahita yinjira mu butaka ikongera igatokora. Wabonye ko bavuye Washington DC bavuze ngo barasinye mu mahoro bagenda be, ariko ntandwi yaheze baba bageze hano muri Buvira barayifashe. Gusa ntibyamuhiriye kuko yari yamaze gusinyira imbere y'abategetsi bakomeye. Muri make rero ku kibazo warubajije, ingwano iri hariya muri Kongo cyane yibasira izina ry'abanyamurenge kubera kuko aryo bakunda gukoresha nka fond de commerce mu ngwano yabo. Ariko ubundi iriya ngwano ni ingwano y'ubukungu. U Rwanda rushaka gusahura amabuye y'agaciro ya Kongo,
none rugakerera ibibazo mu batutsi n'abanyamurenge bo muri Kongo hama rukaza nk'uruje gutanga umuti. Igishobora kugutangaza utumva mu gihugu cy'u Rwanda bakuyeho amoko, nta mutu nta mututsi, baravuze ngo nibyo abazungu babazanye. None ko nta moko bagira bayamenya gute muri Kongo? Yeah. Yeah. Nivyo mu Rwanda nta moko bahari. Oh yeah. Ariko baja gukingira yandi moko. Na Kagame ntakiri umututsi. Ninde umunyarwanda. Yego. None baja gukingira abatutsi b'amahanga. Oya uzoba tubariza ni wewe munyamakuru. Kwiwabo nta moko bagira. Bayamenya gute muri Kongo kandi batayazi wabo? Yes. Question mark. No muri commentaire batwishure kuko iwabo nta moko bafise. Ariko uno munsi bariko barengera mwebwe abatutsi b'abakongomani muri ko muragirirwa nabi. Ku munsi wejo mwahawe iteka, mwagiriwe iteka ryo kwakirwa na nyicubahiro umukuru w'icacu cija c'u Burundi, umukuru wa Afrika yunze ubumwe. Ariho kandi akabari numwe mu bagenzi bugwaruka hano onya kwisi ndetse no muri Afrika. Nabonye benshi barabigize iki kibazo, barabigize ki ngorane ndetse barabivuga ko amajambo menshi atandukanye yuko muri bamwe bindyarya. Nigiki muvuga ku mubono mwahawe ariho kandi nyuma y'amajambo yagiye arakurikirwa mwavyakiriye gute? Wenda neka ngufashe muri ubu buryo abanditse subo benshi kuruta bataranditse. Ahubwo burya ikibi gikunze gutumbagira cyane kigaseruka. Iciza niyo gikomeye kiza gahoro n'ibya bindi baguciriye bakubwiye irandirimbo. Kiza citonda cyane. Iciza ntikizamuka. Urashobora kubaka inzu umwaka ukayisenya umunsi umwe. Byumvikana ko kubaka uri gukora ikintu ciza ariko waje gusenyuka. Amazi niyo yaba ari tanka yose. Umutonyi umwe ufite kuyanduza. So bariya rero bakora ikibi ntabwo ari ngo ni benshi. Ahubwo nuko ari abakora ikibi. Ego. Ntawoga y'umubonano w'amahoro. Nawe uhita utekereza uwo muntu wari we. Nditwaje mu kibi. Twaje mu neza. Nditwaje turasa. Twaje kuganira. Tubonana n'umukuru w'igihugu. Tubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Turasa tubonana n'umukuru wa Union Africaine. Kuri Afrika. Ego. Tuza kumushimira. Warabona umuntu waje gushima. Twaje gutukana. Kandi uwo twazana iryo shimwe ntigaza rigaye. None saba bigaya bataha iryo shimwe barigaya gute? Twatanze rihe kugira ngo bamenye ngo turagaye. None FPR imaze kugera ku butegetsi, uyu mutegetsi w'u Rwanda Kagame yashatse kuba umwami. Ariko kandi ubwami wiwe yarabwanze. Yanze ubwami. N'umwami w'iwabo ntigeze yemera ko agaruka mu gihugu akiri muzima. Akunda imirambo uramugabo. Akunda abapfuye. Yuko abapfuye baronkeramo. Niyo marongoye. Ntakunda abazima. Yamwanze akiri muzima ariko amukunda yapfuye. Abati muzane takizo. So none uwo muntu wanga ubwami bw'iwabo ariko washaka kuba umwami wa Afrika. Ureba bagiye bavuga biriya bintu byinshi n'abanyarwanda. Twaje mu Rwanda. Oya. Abarundi ribo bavuga. Reka abarundi bavuge kuko twaje gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko twaje gushimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Yuko ntabyo afite byo gushimwa. Nta gihari. Twebwe tuje twakiriwe neza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kandi ibyo tumushimira birahari. Si byo guhimba. Si byo dushakisha. Si byo tubwirwa amakuru. Nivyo twiboneye. Tuza gutanga iryo shimwe kandi turashima uburyo twakiriwe. Donc ikiganiro twagiranye ni cyiza cyane. Kandi impamvu twamushimiye nuko azi geopolitique y'akarere ndetse no hanze hose ku isi. Ariko mu by'ukuri nka politike y'igihugu cyacu nibiri ko bihabera arabizi. Kandi yarafashije mu buryo bukomeye. Burenze uburyo twatekerezaga. Hari benshi bazabibaza ko igihugu cy'u Burundi cyaje gufasha mu buryo bw'ingwano kurwana abasirikare. Ntabwo ari ubwo buri. Ubwo ni nabutoya kuruta ubwo bari kwakora.
ni ukuvuga ngo hari igihe kinini twamaze ubwoko bwacu haba ikibazo kikaba Kinshasa umunyamurenge uryamye mu nka handi agapfa akicwa kubera iyo mpamvu ariko ejo bundi kubera ico igihugu cy'u Burundi cyatwerereye bihuriranye n'ibyo perezida w'igihugu cyacu dufite uno munsi byatanze umusaruro ukomeye umusaruro urenze umunyamurenge indwano ko zirabera hano ariko Irumbashi ariho aragenda agacuruza akarya akaryama akigisha Kinshasa arahari mu zindi ntara zose z'igihugu arahari kubereka aticwa uno munsi bibaza ko byavuye ejo bundi mwarabibonye ibuvira yabaye example ikomeye cyane hari abo bashimuse batwara ku ngufu u Rwanda ruvuga yuko abatari buze kuva hariya bari bwishwe barapfuye bifite mwabandimwe ejo twarabonanye twebwe ubwacu twari turi hanze y'igihugu baratubwira ati ko muravugira aho ngaho muzatera intambwe nimba muri abagabo mwemera ko igihugu gifite amahoro ari u Rwanda gusogo nyine rubitera ni mukandagire ibuvira ejo twari tubanye ntitukiri bazima keretse batubika wenda nguko bari kwabika apotre ariko icyo dushaka kuvuga abavuga buriya turashaka kubereka ni ikinyoma kiragenda cyane ikibi kiraguka kiravuga kiragaragara kiromongana ni nk'ingunguru irimo ubusa ariko ukuri abari hagaze ku kuri ababona ukuri abashima ibyo turi dukora ntibashobora kubarika ni benshi cyane apotre kubera iki u Rwanda cyangwa abanyarwanda aribo bagize ico bavuga cyane ku mubonano abanyamurenge bahawe na nyine cyo bari mu kurwego cy'u Burundi u Rwanda byarabahungabanyije pe kuvejo gushika nuno munsi niyo nkuru biboneka yuko birababaje umubanano wonyene urateye ubwoba urateye ubwoba kuko urumva ubu inkuru yivugiwe na beneyo sico kimwe na twebwe twaduhangana nabo tukavuga ukuri mugabo hagira ko bizigayeza nk'uko umenga harababumva ko umenga nabo bafise ukuri mugabo nako kantu bazigizigi bari bagifise ukuri bibaza ngo Rwanda rufise ukuri karaye kavuyeho nukuvuga ubwoko bwahora buvugwa community yahora ivugwa niyo yayiziye noneho iza gushimira wa muntu Rwanda warumaze iminsi rutanga financement yukugira ntuze ngo batuke inzego z'igihugu batuke umukuru w'igihugu bamwite ko arigira ihonyabwoko ingabo z'u Burundi baraye baje baravuga bati kuva intambara zibaho muri Kongo nta munyamurenge numwe cyangwa umunyagihugu wundi apana yapfuye yishwe n'ingabo z'u Burundi bovuga ngo baramusunuye aratemba ntawe gushika no munsi nabajya babivuga muzomu babaze bandike muri commentaire bati barishwe witwa naka bamwiciye hanaha n'uwo muryango kwa naka ntawe bazokubwira bazokubwira muri rusange gusa ngo genocide kubera genocide encore ivugwa nk'umututsi cyangwa umunyamurenge bo bazi cyo bayikuyemo sibyo ikinyuma kimaze imyaka myinshi rero nibi yari karavuga u Rwanda ntiwigeze ari umuhagarikizi w'abatutsi nta warutoye sibyo kandi no mu Rwanda nibaze yuko Kagame yatogwa n'abatutsi gusa nta bari president kuko abatutsi mu Rwanda ni bake uravyumva rero ntushobora gufata ibintu wewe wagize igicuruzwa wagize ibintu byo kwama wereka abantu ko menga niwe victime kandi ari we mwicanye hama ngo bice biza guhungabanya umututsi ari mu Burundi cyangwa umunyamurenge yibereye iwabo ivyo uri kurakora by'amafuti bize kumwononera hanyuma avuga ati ni sawa kandi kibabaje ni kimwe uzurabe iyo uvuze Kagame mu kanwa abantu bose bati urapfuye birarangiye sivyo hanyuma wavuga ngo numwicanye bati urapfu none urabeshe cyangwa barabikonfirima umuntu bavuze ngo numwica bati nyabo nivyo bintu uvuze bire gukora kurapfu ntibaba bagufashije kwemeza ko ari umwicanye uravyumva rero mu mvugo niyo bavuga imyaka 100 abantu bariko barahungabana abantu bapfusha abantu babo abantu bata amatungo yabo bagata imihana yabo bagahunga iyo batazi mu mashamba n'ahandi uravye abana b'abanyamurenge canke abatutsi bizamasisi na hehe ibiziga byabo bitembagara ku mitumba u Rwanda bibaza yuko hari cyo birubwiye tacho bibabwiye mugabo umuvyeyi yavyaye
umuryango wabuze ni Uganda ni ubabaye imyaka 30 abantu rero gutyo rero niho gihe abantu bahaguruka bakavuga bati wapi aho ibintu bigeze oya nibihagarare rero je nibaza yuko kubona aba barahagurutse bakava kuri metero 10,000 n'ibindi bavuga bati ntibyoshoboka kubera Kagame byo ari karakora na FPR yiwe bagenda barondera abantu b'ubwenge bw'ibicubwa cyangwa abantu bafise ingoroji mu byiyumviro byabo bakabaha ayo mafaranga bakavuga ngo nimwemere mwitwa abatutsi atari nabo nimwemere mukorera FPR katacu ku gihembo ciza kihari abayikoreye bose uzompamagare umbwire barangije gute uno muzi ugasanga nibitutsi gusa narababwiye iyo umuntu uvuze ikintu akabura ikinyoma yokuramo ngo akikubesha bagati kuri kiwabeshe akagutuka burya nawe nababivuye ati ibyo wavuze nukuri ariko birambabashe rero nibaza yuko kuri ico ni ikintu ciza cyane kubona baraje kandi tukibashimira nk'abarundi barabizi neza yuko politiki ya president Ndayishimiye ntigira moko urazi yuko mu Burundi bwacu ikintu ca mbere yihutiye kuvuga ati ikintu kiza gutandukanya abantu yaba moko yabidini canke yaba umugambwe yaba karere bihagarare ivyo ntibiheruswe hano kuvuga yuko yoraba mu kirundi abizi inzu y'umubanyi hiye witwa umuzimya muriro uja kuzimya Ndayishimiye guma avuga ati reka ndabaha abantu bapfa na Mwarija president wa Kongo Kisekedi hazi yavuze ati yewe iriga mfasha abantu baramperanye ngaho akarungika ingabo zija gukingira abanyamurenge nicaha yakoze oya none nico tuma muvuga nabo canke bo muvuga neza bakamushimira ninde munyamurenge no munsi yoza kuri kamera uretse Nyarugabo na kakayego yitwa ngo ni Kanyiki sivyo na baki basumba abantu utamenya iyo babadahiye ubwenge bakabusesa bagasukamwo ibintu utamenya hari umuntu atakizi hari umunyamurenge no munsi n'uwavutse inyuma atazi ibyo rede tabarana mayimayi bafashijwe na Kabila na Kagame bazi ibyo babakoreye hari umunyamurenge atazi yuko kugira ngo amahoro agaruke ari ingabo z'Uburundi zagiye kurasa mayimayi mu masango n'ahandi inka zaje zaribwe se bazigaruye sivyo imihana canke amoko yandi bari baturanye babanye so babagiye hagati bakavuga ati yemwe subira mubane nkuko mwabana kera y'intambara si yanyu saho byabaye aho u Rwanda rukabona ko Uburundi bukoze ikintu kibi kuko buje kubabuza gukora mu isafuriya butatetse butageze sivyo bakaba ati Uburundi n'umwanzi wacu president Ndayishimiye n'umwanzi wacu uko aje kudukoma ko twari ko tugomba kwibira ibintu mugabo kavuga ati mwokwiba mworeka mugabo ico ntasiporota n'amaraso y'abantu ivyo sindavyemera ni ibyo propaganda zatanguye none urambwira yuko abanyamurenge na community yose bobaho neza canke bagapfa abapfuye barushwa agaciro n'intebe imwe y'ubushikiranganje boshiramo Nyarugabo kwari cyo gwanira agaciro kabajya abana bose baguye hariya bagwana intambara itari yabo birutwa nuko Azarias Ruberwa yohabwa amabanga muri leta kanaka sibyo kubona abantu bariko baratunga ngo bariko baka ngo amakotizasiyo kuja gutabara abavyeyi babo bakaja kubaka imitamenwa ama etage Kigali abandi bakajizana Nairobi kubaka kandi bakamererwa neza biryamiye mu mashuka yera higoma bacunzwe abana ariko bapfira ku misozi ababo bariko biga za Harvard na za Oxford bajya bande banyamurenge bariko barapfa abandi bakugomba kandi bari mu mashuri bo ntibobaye kirumara ku gihugu cyari mu miryango yabo ico kinyuma rero kigomba guhagarara bagomba kumenya gutandukanya ugwamfu n'ururo muri ico gihe rero ukuri tikuzivuga kuzokwama kugira bakwitangira n'agutangura twe nimba twa victime yo kuvuga ukuri abantu bavuga ngo turakwanza canke turagutuka turagira gute onsafu none hari umuntu yishwe n'ibinyoma bame hari umuntu yishwe n'ibitutsi sinki hari none nubwo bambika urandi umuzimu sindi muzima uri muzima kandi cyonze cyoco ndisuye ndashidikanye mu buzima nkuko umuntu wese habaho ibintu akeka n'ibyo atokeka sinkeka ko umunsi umwe nzopfa umunsi umwe nzopfa ndabizi okay mwese muzopfa nabo bariko badukurikirana bose batadaye ariko bazopfa ariko ikibisi ugupfa ikibi no gupfa nabi ahubwo ihambaye wapfuye uziriki wapfuye uhagaze gute wari kuharanira iki nivyo gusa na ibindi byo nabo bazopfa
ndetse so no gupfa hamwe bapfuye bahagaze imizi migenda genda ngaho remo ruviva bari ngaho urashobora wapi ivyo ntabwo bavyotera umuntu umugabo nibamenye ko yega n'ubundi bavuga ngo nguko inkende yurira igiti cyane ngo nikigaragaza ubwambure bwayo ubuhagarara ukayiraba Musa rero Kagame na FPR niyo babo bamaze imyaka 30 babesha baratondaga isi yose bayishika hejuru abantu rero bariko bararaba bakavuga bati yewe bya bintu byabo wapi yego iyo rero inkende bibate twakubonye Musa ubwambure bwayo bwishe nta kiba gisigaye kugira ibuhishe irakoroka kuyibona Musa birayikorora igasubira hasi kandi gusura kurira biragoye kuko ivuga ati abantu bampinyuye barambona niho u Rwanda rugeze uyu munsi na Kagame no kuri kw'Imana okay amansi mbere hano kanza rero itangazo rigeno y'abanyamurenge itangazo rya soso no musi nyine mu gatondo itangazo rigira ati ubuyobozi bw'umuryango na Amahoro Peace Association ninda yirimo bon irongowe na Douglas Kabunga itangazo rivuga ati ubuyobozi bw'umuryango wa Amahoro Peace Association bushingiye ku mategeko awugenga nkuko ateganywa mu ngingo y'indwi ya 9 11 na 12 ndetse na 13 zigena imyitwarire y'abanyamuryango n'ibihano bihabwa abatayubahiriza buramenyesha abanyamurenge ibikurikira mu nama y'inteko rusange ya Amahoro Peace Association yabaye ku tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri 2026 hasuzumwe imyitwarire y'abanyamuryango bamwe hagaragara ko hari abarenze ku nshingano zabo bakarangwa n'ibikorwa binyuranye n'indangagaciro z'umuryango birimo kuharabika kudatanga umusanzu mu bikorwa byawo no kugambanira ndetse no kugambanira inyungu rusange z'abanyamurenge hashingiwe kuri ibyo inteko rusange yafashe umwanzuro wo kwirukana burundu aba bakurikira mu muryango wa Amahoro Peace Association kwirukanwa burundu aho onye ari amazina atandukanye nabo turi kumwe ndazagora kuri Bosco Manyota niwe twicaranye iburyo bwacu hariho Patrick Bagabo Farizi Renzaho Emile Muhizi Douglas Sebaziga Museveni Musafiri Marcel Ntagora Gakunzi Karanzi hamwe na Charles twicaranye ngaha anya nawe nyene hakaba arimo kandi na merewe neza Rutikanga na Sebatware Kiyana irikete mwajya kiriye gute d'abord iryo kete riratwengeje kuko riteye isoni no n'uwaryanditse ateye isoni batwirukanye muri association cyangwa batwirukanye mu banyamurenge burundu kandi okay mu banyamurenge muri association burya ntabwo batwirukana mu banyamurenge kugira ngo nkure mu banyamurenge nuko nkura mwaya maraso kandi arashane nta muntu ushobora kunyirukana mu banyamurenge hariho ikintu bita nationalité hariho nationalité d'origine akaba na nationalité d'acquisition nationalité d'origine kosa ryose wokora gakondo nta muntu ukwaka ubwene gihugu ariko nk'uburire muri Amerika nkoze ikosa Amerika yonyirukana nta muntu rero ufise kunyirukana mu banyamurenge origine nta numwe nta ufite ubwo burenganzira nta nuwabanzanyemo oya nta nufite kubangura buryo umuntu atakujanya ahantu ntafite n'uburenganzira bwo kubangura iyakaremye ni ikamena hanyuma rero ubwo ni association kwa association ushobora kuyibamo cyangwa bakayigukuramo bitewe nuko bari bateye hanyuma rero muzobambarize umunsi nadere urwandiko nanditse demande yo kwinjira muri iyo association kugira ngo noneho banyandikire urwandiko runyirukana muri iyo association bavuga ati yinjiyemwe iyi tariki abisabye turabimwemerera tumwereka ibyo agomba kubahiriza hanyuma rero yabirenzeko turamwirukana iyo kete nibayikuzanira bakayikwereka bakakubwira n'uwo munsi aho nzaba nazize ariko nimba ntayo bafite umuntu wanditse iyo kete akaba ari umugabo utekereza ushira mu gaciro sintekereza ko ari n'umunyamurenge woba wayanditse kuko ariho indi kete yanditswe na ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda uyu Olivier Nduhungire okay yego ayi nini nawe nyene yanditse abiyamiriza kuri muri nibyo nari ngiye kuvuga
yiyamiriza abanyamurenge bahawe Ministre wubahanye n'amahanga Mu mu Rwanda yiyamirije association y'abanyamurenge b'abanyekongo yaje mu gihugu kitari u Rwanda cy'u Burundi. Urumva bitavukana niyo ngiyo. mpaye Urumva izo kete zombi zitavukana. ego Umuntu udafite lettre ya demande ko asaba kuja muri association lettre d'adhesion ukavuga ngo uramwirukanye na ministre w'igihugu cy'u Rwanda ego wandika hejuru y'umubonano w'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge babonanye na perezida w'u Burundi. Izo kete urumva zidafite aho zihurira. Zumve umuntu yirukanye uwo atarafite tabaga adafite ikete nimwe igaragaza ko uwo muntu yasabye kuja muri iyo association. Undi na ministre tuvuge ministre wa Ethiopia cyangwa wa Nigeria ngo aranditse ngo abanyamurenge bagiye kubonana na perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo bintu kurumva bimwe bimakinga sense. Ibi rero biva mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyazamuye ikinyoma kivuga ngo leta y'u Burundi kwirisha abanyamurenge ko yakorera genocide abanyamurenge muri Kongo. Bafata n'abanyamurenge baje guhamya kuko turi kumwe na Apotre. Umwami amaze gusaba nabote umurima wiwe akawumwima ngo bashatse abagabo b'ibigoryi ngo baje guhamya kuko bumvise abagabo b'ibipfu uko bumvise nabote ngo arimo atuka umwami n'Imana. Izi kete rero zombi nizirija guhamya kuko ngo twagiye guhakana genocide. Twaje guhakana genocide. Uzagenda ubabaze uri umunyamakuru ubabaze ngo se u Burundi bumaze kugera hariya muri Kongo Apotre yabivuze umunyamurenge umwe apana uwo bishe bo bashitse barahutaza ingabo z'u Burundi zimukubita hasi umwe niba mukubonera uzaze hano uvuge kubona kubeshya ntawe numwe bazabona abarundi bishe cyangwa abarundi bahutaje ahubwo dufite abantu nejo banditse kete baraho bita mu bibogobogo barinzwe na leta y'u Burundi. Aha muri iki gihugu no muri Kongo ubu nyine ntiyasigaye abatutsi bangana abanyamurenge bangana n'abari hano mu Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi mu Rwanda hariya abanyamurenge bahungiye baba mu nkambi bayimaze mu myaka 30 n'abantu bo muri Nord Kivu b'abatutsi. Izo nkambi ziba hariya u Rwanda ni pipiniere yabo babitsemo iyo abana babo bajanye mu gisirikare muri za 1996 iyo babonye babaye abasaza babakuramwe bakabasubiza muri ya nkambi bakaje gutora abajene bakiri batoya. Nta opportunity bagira yo kuja hanze kugira gusa ngo berekane ko habiyo muvuma mu mwaka barashobora gutwaramwo famille 3 4 5 nimba hari aho ahantu hava abanyamurenge benshi berekeza mu Buraya no muri Canada no muri Amerika ngaha mu Burundi gusuma mu Rwanda hano mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuvuga leta nabi y'u Burundi bakakurekera naho ugashigikira Kagame mu Rwanda uri hano mu Burundi bakakurekera ariko hariya kwa Kagame hariya mu Rwanda umugabo bita Maître Bukuru Ntwari ntiyavuze u Rwanda yavuze leta abantu ntiyanavuze ko yatumwe n'u Rwanda ariko yavuze amabiri mu ikora hariya baramwishe baragenda bafata umurambo baja kuri etage barahanura baja kushinyagurira bagira kumwica bagerekaho no kuvuga ngo yiyahuye. Icyo kintu cyari cyakoreka ngaha mu Burundi. Rero bari bazi ngo barabeshera perezida Evariste isi yose iceceke ariko n'umunyamurenge haba bambaye haga badashobora gusiporta ikinyoma ukuri tuzatukwita mbaye haga turi abagabo turakuze turabashinga ntahe tagusha buriya hari ukuntu abanyamurenge twagiraga indangagaciro za gikirisitu uretse no kubukirisitu n'ubupfura kubesha cyarazira ariko ubu nyine abanyarwanda bari mu guhemura ababyeyi b'abanyamurenge
bakabwira umuvyeyi w'umunyamurenge ngo navuga ngo yabonye Evariste ngo president Evariste ngo mu Mikenge ngo yaramwiboneye nayiwe maso akabivuga bakabisakaza kanje iyo mbibonye ibintu nk'ibyo ngibyo birambabaza ntabwo nshobora gusporta ikintu nk'icyo ngomba guhaguruka rega no gupfa turashobora kubizira uza abantu bapfuye bazize kuvuga ukuri umugabo wa mbere wabonye isi rimwe izungu yavuze ati gari mbonye isi izungu ivyo bisazo bikuye atahubwo ni bamwica ataja kubitera n'abandi ariko mu nyuma twese ubunyene ninde utazi kwisizunguruka nta utabizi twese twarabimenye rego kuri rero turashobora no gupfa twopfa ariko ngomba kuvuga ukuri kugira ngo kuzarengere benshi twahagurutse organisation yacu ya BGA turavuga ngo tugomba kuvuga ukuri twatanguriye muri Amerika twanditse amaketa ahantu hirya hatandukanye tubeshuza ibinyoma bya FP biba ngombwa ko tuza naha muri iki gihugu cy'u Burundi kugira ngo dushimire umukuru w'igihugu ntiyumvishije ibyo u Rwanda rumubeshera na bamwe muri twe bamubeshera gutyo ngo abe reactinga nabi yakomeje akora neza arinda abanyamurenge ndetse afasha na leta ya Kongo kugarura umutekano twaje tuje kumushimira turongeye turanamushimiye nanabikurikira twaramushimiye ejo hari ariko ni yanakurikirana niki ngiki azumve ko tumushimiye n'abarundi bose badukurikirana bumve kuko icyo bavuga ngo ari mwarakora genocide ahubwo ari mwarengera abanyekongo no kuvuga ngo bafata umwijima bakawugira umuco hanyuma bagafata umuco bakawugira umwijima uwica ni Kagame ariko bakagaruka bakavuga ko president Evariste ari we wica bakabigira au contraire y'ibihari twaje tuje umushimira turamushimiye tunamushimiye n'imbere y'abarundi bose babyumve kuko tumushimiye kandi nihagira umuntu uzoza akemanga akavuga ngo yishe runaka azoza mutubwira akubyo tubihamiriza uko ntawari Charles baragukuye mu muryango burundu uvyakiriye gute ngira ngo mugezi wanje yaramaze kubisobanura twageze hariya mahoro ibaho iyo utaba umuryango uremwe ugira les membres fondateurs abo bakuwo muryango nabo barandikwa bakamenyekana ko aba nibo bubatse umuryango mu nyuma bakaba bati tugiye gukora fomo cyangwa urupapuro abantu bazaza buza abiyadera kuri uwo muryango bazaza binjira muri uwo muryango bagomba kuzuza fomo bakaza tukabakira nicyo yababwiye bazagaragaze swate batugaragaze muri les membres fondateurs barahari barazwi kandi ndabizi ko bahari baranditswe n'aba bose banditse nabo ntibari muri abo ba membres fondateurs bawo ndetse bamwe nabo ndango bashobora kuba baramaze kuwirukanwamo niyo batarandikirwa hanyuma natwe bavuga ko wenda twabaye muri uwo muryango bazabaheze urwo rwandiko rwerekana ko twanditse dusaba kuva mu muryango batwemere kwirukanwa ntabwo ari igitangaza twaba tubaye abambere cyo ni ikintu gisanzwe mu buzima kandi urashobora kwirukanwa no mu muryango ukananirwa amategeko y'uwo muryango urimo cyangwa ukawivanamo kandi ukaja mu wundi ukawukorera kandi ukawushobora ntabwo ari igitangaza icyo wenda mbanze mvuge kuri icyo ngicyo ariko kandi ntibari badufite ntangazwa n'ukuntu birukana abo batagira ni kwa kurota naho hari akantu abavandimwe benshi bamaze igihe kandi hariho bazafatira ababyeyi bacu benshi mahoro yakoranye nyine ni FPR iyo ntanti sivuga ngo mvuze ko yakoranye naba nihaye niwe na n'imbaraga ni umushinga kantu FPR yaremye kugira ngo kazaza kabashakira abo izo pipiniere abo bana baja gupfa abo bana rero bagenda bavuga n'abana bari mu mitwe y'inyeshamba hari abari kwa favori kuri side ya M23 cyangwa iyo bita MRD none uwo mwana yapfa kandi pe abapfuye kandi arababaje ariko ntabwo ari umuturage ni inyeshamba
Yego. Rero abavyeyi bacu cyangwa se abantu bacu iyo bashukwa ntibabasha gusobanura se uyu muntu yaguye he barongo abantu bashize FPR ifite uburyo nkuko yavuze bibigeze bava ngo bagira inzira nyinshi zo kumara Munyamurenge mu nzira imwe iyo irimo muri zanzira igihumbi yego rero abana bo barapfa Abanyamurenge ariko ko barapfa mu mitwe inyeshamba muri M23 niyo MRD bagapfa bari ko barwana abo gace wabita ngo nabaturage ariko umuturage niyo mpamvu ngo genocide mutwereka bapfuye abaranira gukora liste n'abahanga bazi kwandika abandika bakandika n'inyoni guruka bonanirwa kwandika gute abantu bagoye hari ku mbuga zabo hari igihe bagira ati muramenye ntimuvuge ntimwerekane ntimuna postinga bapfuye abantu bakorewe genocide bakamuza kuvuga ngo ntibapostingwe ndetse bageze aho bashaka kubuza n'ibiyo ariko baza gusanga population yacu iragoye cyane Abanyamurenge ntibashobora gupfusha baceceke bakagenda bagakora bakarira bakwiye ariko ibo uko bashakaga n'Abanyarwanda baregereje yuko Abanyarwanda bapfa bose hari uwari wabonekiriyo amasimeteri agenda yiyongera ariko ntabwo n'aba ofisiye uko numva abajanwa mu Rwanda abandi ni hariya baratwika abandi bagahambwa muri Kongo ariko ntakiriyo kibaho cy'Umunyarwanda apfuye abandi bibaho kandi amabrigade amaze kuva muri kiriya gihugu ariko nibo ntibakora ibigo noneho babigaragaje rero mu Banyamurenge ntibyakunda ariko abo bapfa b'Abanyamurenge bapfa turabemera natwe kandi turabizirikana kandi ntababonwe bacu turanababaye yuko abana barashukwa bajanwa muri zo bunyeshamba ariko bagwa mu bunyeshamba ntibapfa ari abaturage icyo kiza gisobanuka none iyo bagwiye rero ujya mu bye bapfushije cyangwa ujya muvandimwe buryo bapfushije ati dore abakwiciye bakazamuka ati leta y'u Burundi irampekuye leta ya Kongo irampekuye mu byukuri aguye uwo mwana iyo aje kuba atari muri burabunyeshamba bwa FPR yari kuba apfuye oya ntibibaho so ako kantu rero kaba kagomba gusobanuka hari igihe nyine n'abandi mwamwe tugane ngugiye kwirengagiza ngo abantu bari kwapfa ngo naka ntiyapfuye kandi uwo yapfuye ari ku rugamba ariko arasa afite ahetse intwaro yahawe na FPR amasasu bayahabwa n'u Rwanda leta y'u Rwanda imaze igitegura icyo kintu yateguye imitwe y'inyeshamba izama imubona izitaremye yabatraininze yabahaye amafaranga yabahaye n'amasasu iyindi mitwe myinshi u Rwanda rwaremye imitwe rukagera aho rurema imitwe hanze ya Kongo hari ahandi bamaze kugenda barema imitwe y'inyeshamba uriya mugabo ni umuhanga kuri icyo kintu narababwiye ngo perezida w'u Rwanda agira umuntu basa nimba ari umuntu sinzi ahemba kimwe na Satani nuko ngo iyo umukoreye nta yindi nyiturano yatagukoje isoni arakwica ubwo yagukoje isoni aba yagukoje isoni uko ngo agushireho ibyaha ufungwa cyangwa se uko ushirwa ku bandi ubwo abakubabari nkuko bagira badakoreye ico ngico arica Abanyamurenge rero abajana hari abatarica abari kwakoresha ni bari kwagenda bagakuriza ntambara abatarica arabibike bazarangira n'igikorwa ciwe uko niko bizabigenda nkunda se yaramukoreye ariko bukeye agiye kumvikana na leta yari bico gihe nabatu ibi namukoresheje sinomureka ngaje gufungwa n'abandi aramukwega ubundi wasigaye nyuma arira ubundi n'uyima Kenya bazamu wabari aba bose mukona bawuri ngoma nta kindi nta wundi aragenda babika niko kwiwe yego so rero muri make navuga yuko leta y'u Rwanda igira strategy nyinshi kandi zose ziri mu impfu yuko ni leta ihahira amaraso yego hagati yanyu nk'Abanyamurenge ubu hamaze kwibonekeza imigwi igera kuri 2 itandukanye kandi mwese muri bamwe ati mwebwe mwagiye kubiri muzohunga amahoro abandi nabati mwebwe ivyo mugwanira ntibifadika ejo bundi leta iraba niyamara kuhafata yigaruriye ubutegetsi muzohunga amahoro leta ya Kongo donc niyamara kuba yamaze gutekanisha hose harabazohunga amahoro leta ya Kongo ya plutôt ya FPR arabazohunga amahoro cyane gose cyane FPR ifashe Kongo abenshi bohunga
kuko nta mahoro ibizanye mu bwicanyi bizanye erega reba abanyarwanda bamaze guhunga kuva muri 1994 aho bavugiye ko uzi ko u Rwanda rwo rugira impunzi nyinshi kandi nta Rwanda irimo yego uzi ko mu Rwanda nta umuopozi utari muri prison wese mahanga. iyo muse yagiye mu mahanga ibyo bavuga ni ukuri ntabwo babesha bavuga ngo bafashe ngo abantu bazahunga amahoro yo bazayahunga nyine kuko ntabwo araba nakubwiye ngo bafata umuco bakawita umwijima hama umwijima bakawita umuco nukuvuga ngo bazotubwira ko bazanye umuco naho n'umwijima hanyuma abantu babone bawuhunge ibyo bavuga nukuri ntabwo babesha kandi ikindi Apotre yabivuze iyo uvuze ati hari bitagenda Kagame akora muri Kongo n'umwicanyi arisha abantu barakuvuga ati reka kuvuga uwo mureka kuvuga uriya mugabo azakwica bo bonyine abamukorera nibo bamuhamya kuko ari umwicanyi hanyuma rero yafasha aho hantu igihugu kigafatwa n'abicanyi udahunze wewe bakwitiga ntuburi umwicanyi yego tugize ibyago bakafata rwose abantu benshi bahunga ubwo bwicanyi ibo bitiki amahoro ndashaka rero ko nagize amahirwe mukaba muri hano on ndashaka mufashe kino kintu mu 2019 President Kagame na President Tshisekedi barabagenzi kabisa mpfa cyane gose ariko kugeza uno munsi 2026 babaye abansi uwa handi naho mu gihumbi kimwe bapita mu 2012 Joseph Kabila yishe hafi gisha abasirikare ba General Makenga ariko uno munsi 2026 barakorana ni gute mubona uwo mwihwetso Rodubi no dubi urenza aho gatoya 98 Kabila u Rwanda rumaze gutega umutego rwamwiciye yaratarapfa rutangaje ko rugiye kumukuraho bazamukuraho cyangwa bakamwica ariko ubutegetsi bagiye kubukuraho kiko nibo bari bamushizeho yisha abanyamurenge bose bari mu ntara zose aho zari ziri kugeza kuba murinda ntabwo muri uwo mutego w'u Rwanda ntabwo ndavuga yuko yateguye kubica yuko yari yabivuze ku mugaragaro u Rwanda ruratashe abanyamurenge basigara hano n'abakongomani hanyuma abanyarwanda barareba tutajanye abanyamurenge ngo batangaze kandi dukore kuri wa munyamurenge ukomeye bakora kuba ari uyoboye ministeri y'ububanyi n'amahanga n'aba directeur de cabinet muri presidence barabatora ariko banga ko bazana abantu bari batugerageje abasirikare baranga twari turimo natwe rero ico bakoze baravuze reka dutware aba bapolitisi uyu mugabo ko amurebye turamukoresha ikizamine kandi kiramutsinda tugende twebwe dutangaza intambara kandi abayitangaza naba batayizi ariko turabashira turabaheza mikoro tubaheza ibyo basoma barayitangaza bayitangaje Kabila yafashe guhera ku mwana umurinda barashinja baricyo baratwika n'abari mu mafumuzo badafite n'imbunda kandi u Rwanda rwari rubizi yuko ni chef d'état major yari umunyarwanda reka barebe yarazi neza aho yagiye atuma abanyamurenge hari abana bavuye hano muri Sidiki hano Uvira twari twanze abana b'abanyamurenge bari banze kuva muri area yacu ruguru na hari iminembwe James aranegosya kugeza haza hano Bujumbura ahamagara wari uyoboye hano Uvira yari umunyamurenge genda wumvishe bari abana ko ngiye kubaheza ubuyobozi ngiye kubazamura mu ntera baremera ndanibuka hari abantu basengaga coge bari bagisenga bataravangirwa barabati abenshi muri bari abana bagiye ntimuzongera kubabona uko niko byagenze rero kuri no munsi u Rwanda kuvuga ngo ruvuge hejuru y'abanyamurenge kubiri ko bibera muri Kongo biratangaje izi mpfu z'abanyamurenge iyo batangaje buriya buryo cyangwa se bagakoresha intambara baba bazi ko bibuze gutanga impfu nyinshi ni nayo mpamvu iyi ntambara bayitsinzwe kera ndaza kuguheza hari abategereje ngo Kongo izatsinda ino ntambara yarayitsinze umunsi yitsinda ni uwuhe ni umunsi u Rwanda rutegura iyi ntambara
yo kongera gutangira bazana M23 ndetse no guforoma iriya mitwe ya MRDP umunsi babitegura bamaze kubona izi Red Tabara igihugu cy'u Burundi kiyitsinze hamwe na leta yacu ico bakoze bashakisha igishobora kuba kongera kuba nka cya kindi cya 98 cyangwa kiriya cyabaye kiragihe kabira arasa CNDP ya nkunda reka durebe ko twaturitsa barabica biranarirana bahamagara zari yasubirirwa na Nyarugabo ati muvuye mwerekana ko muhunze kandi muvuge yuko tugiye gukuraho iyi leta birananirana nuko ngo president uyuhari ico yari kwakora cyagiye muri bwa buryo bwo kujana na president w'u Rwanda bwari uburyo bwo kumenya iwe aramwiga mu gihe gitoya aramumenya kandi ico yatahuye nuko yasanze adakunda abanyamurenge adakunda n'abatutsi bari muri Kongo aravuga ati abantu uyu kubera uyu yari yo ndwanisho arico aheraho arwana anereka mu mahanga ngomba kukimwimwa no kwira gute no kuganiriza ari naco leta y'u Burundi yafashije muri ico kintu aho iyoboye yatanze izo nyigisho abati muramenye ayandi moko duturanye muramenye mugwa mu mutego wateguwe na FPR mu gihe bavuga ngo abanyamurenge nibo bateguye ino tambara namwe mugahita mushabura mukumva ko abanyamurenge aribo bateguye ino tambara mugatangira muja kwica n'ababiktima abantu aho umwungera ahantu ari mu kirara atatse mukamwe muzaba muri ko mutsinda nibyo bira byabonye ejo bundi buvira bongeye gutsindwa kandi bazi bateguye n'abakora ibyo bari ariko kubera population yahise maso abahasigaye bari ejo twarababonye nibazima so rero ico navuga kuri ico kintu indwano zarabaye ariko kandi kuri none leta ya FPR yaratsinzwe sintekereza ko buriya buryo nayo mpamvu bagenda baririmba jenoside kubera ko batigeze bayirimba mbere nuko bazi ko mbere ntibigeze bayirimba 1998 na 2012 ntibigeze bayirimba kandi hagiye havugwa abantu benshi abantu benshi na 2004 ntibigeze bayivuga ntibigeze bavuga kugeza kuri masake yabaye hano mu Gatumba Abanyarwanda ntacyo byari sawa ahubwo biba ico bari kubashaka batwabwira bati tusuye muri leta turwana afusha abantu yongera afushinga undi mutwe yongera rwana yongera afusha abantu ni ngibyo ikifuzo byabo ya ku kibazo warubajije ati muri 2019 president Sekedi na president Kagame barishutse ati none byagenze gute kugira ngo ubwo bushuti bushire icyo kibazo ahubwo ikibazo wari kibazo ati president Sekedi we yakoze iki kugira ngo u Rwanda ruri hagati y'ibihugu bine Tanzania, Uganda, Congo, Burundi. Perezida Kikwete wabonye aho bagezanyije na Kagame. Perezida Museveni mwabonye ko umupaka wagize imyaka 3 yugaye. Kuri manda ya Perezida Nkurunziza mwabonye ko bigeze kugara umupaka. Kuri manda ya Perezida Evariste umuperezida wotorana na Kagame ntibagirana ikibazo ahubwo yabaruwe. Tawe ikibazo si Perezida Kisekedi, ikibazo si Perezida Ndayishimiye, ikibazo si Perezida Museveni, ikibazo si Perezida Kikwete cyangwa se Madame Samia Suluhu. Ikibazo ni Kagame. Burya ngiranye ikibazo na Apotre abantu boshaka kumenya ico ariko nsuye kukigirana nawe nkakigirana na ubona ukuba ngo ikibazo ninde. Ikibazo ni wewe. Uriya mugabo mufata nk'umwana umwe umwana w'ikinege sinzi ko abarundi bamwe ikinege iyo amaze kumenyera ko ibintu byose byo mwabo ari ibyiwe azatangira kuja gufata nibyo abaturanyi by'abandi u Rwanda buriya Kagame ntabwo aruyoboye nk'igihugu reka ndabikwereka yaravuze ngo arimwo abwira abayobozi bose b'u Rwanda inteko yateranye uzakabona aravuga ngo mwebwe muri ibintu biraho ngaho ngo bifobagana bidatekereza bidafite ubwenge ngo nicuza n'impamvu ngo ndumwe muri mwebwe no rese ntabyo mbimba ndaza kukurenda iyo ni discours Perezida Paul Kagame yego kandi bagakoma amashi
Apotre yaravuze yuko gukoma amashi ababwirizwa oya bayakoma batarumva ico yavuze ijambo rye rikaza risanga amashi nuvuga ngo yarimwo yiyamamaza baramuvuga ngo ni wewe nta wundi buriya mu Rwanda n'Imana bayikuye ku mwanya wa mbere nuvuga ngo ari hejuru y'abantu bose mu Rwanda niwe wenyine ubwo rero yahise yumva ko ibintu by'u Rwanda byose ari bye buriya inkoko iratera amagabiri mu Rwanda umuturage uriyo mu giturage akaba ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko yanje yateye ihene yasutama ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ku ihene yaje isutama inka yavyara n'ibindi rero iyo orgeye yo kumva kuko ibintu byose by'u Rwanda ari bye none kubera ubwo butesi byamutumye kuja gufata n'ibya Tanzania urumva rero wa mwana nakubwiye iyo ubutesi bumaze kuba byinshi yageze no mu baturanyi atangira gutora bya bindi byo mu baturanyi bamwe bakavuga ati mu mwihorere areke kuvuza induru ariko yahuye n'undi mwana nawe utamworohera aratabira ni nkuko yahuye na Kisekedi yanga kumworohera rero ikibazo kiri hariya niki uriya mugabo uretse guteza akaga akarere ariko n'abanyarwanda yabateje ikibazo abanyarwanda ntibisanzuye muri Kongo ntibisanzuye mu Burundi ntibisanzuye mu Bugande ntibisanzuye muri Tanzania hose bararira ni nayo mpamvu perezida wacu Felix yavuze ati nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda ni barumuna bacu bashiki bacu ahubwo ikibazo ni buriya butegetsi nabo burabagoye uriya mugabo ni ingorane mu karere kuba rero perezida Kisekedi yarashatse kumwegera yegereye utegerwa iyo agiye inama abandi baperezida baba baramubwiye aterekere uriya ntagira inshuti yego yes mu gusoza ikiganiro cyacu uno munsi kandi perezida Trump yongeye kandi gusubira gutuma ko abarongoye u Rwanda ndetse na Kongo kugira ngo barabire hamwe ivy'amasezerano basinye itariki zine z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze bya kubganyu ivyo basinyanye muri uriya mwaka ndetse no munsi inyuma y'amezi arenga 3 gatonya mbega bona neza yuko intambara igiye guhera mbega intambara igiye gufata inzira nziza yo guherana rya M23 yatanguye kubaka guverinoma yabo muri Goma uno munsi bariko bakora ibikorwa vy'iterambere nko kumengo ni leta bariko barashinga abategetsi batandukanye mu bisata bigiye bitandukanye bariko baroba igisirikare bariko bararamura urwaruka rwinshi uberutse bara mu 2000 uberutse kandi bakora muri 1500 muri make umengo birateye ubwoba pe bariko bubaka igihugu nkabwo abanyamurenge mu vyakira gute igihugu canyu kumengo kiyo kiratatana mbega balkanization irashoboka nkuko bamwe bayiririmba bo izo ni inzozi ntavyo tubona iyo balkanization ntayo tubona nibaza ko bagize ikibazo kinini cyane leta ya Kagame bageze muri Kongo bifuza Kongo uburyo bwo kuyifuza bugenda bumukoresha amakosa rimwe uzategere intambara zibi y'abanyamurenge ubundi zibi y'abatutsi y'abanyamurenge bamusakurije cyane akayimura nta kibazo muranze ariko ndayikora to akayimurira ku batutsi byagorana ikaba FDLR intera hamwe bya komera atereka mbashire ndebe ukuntu nafata mbange bakaba Rwanda phone byananirana naho ikaba impaka yakaswe nabi yego kurumva hari abantu twaganire nyine bene wacu barabati umuntu yamashije araduheza igihugu ko bigenda uko kose sinabigaye narabwiye ati sawa ariko icyo gihugu Kagame yotanga igihugu akagera abonye Kivu uretse Kivu ntibafite n'ahameze Kaminene ngo iho plateau aho abanyamurenge batuye bahabonye tibohaheza umunyamurenge cyangwa uwo munyamasisi ko barakeneye none bafata Kivu zombi yepfo ni ya ruguru ukayiheza abandi bati igihugu kiruta cyaho n'inshuro ubwo neza uko babukura
ntabuha iyo balkanization no kwikirigita kandi abavandimwe bacu sinzi niyo bamwe bafite wenda ubwenge iyo baganiriye ku ruhande bazi ukuri ko bidashoboka. Ikindi cya kabiri biriya yikirigita ngo ubuyobozi nta buhari buriya wowe woreka kukwereka gufotora ubu nyine social media ufotora budahemba wibaza ko ari abayobozi tuvugana nabo kugeza no kuri abanga abanyarwabo n'abandi nta bayobozi barimo. Nyarugabo ni umuntu utofata habe n'inkoko yafashwe y'umuturage ngo avuge ngo reka yisubize nyirayo ntibishoboka. Uwo ni umuyobozi hariho n'ubise umugabo kandi ukuze no kugesha bakubitiye muri office. Ikindi nta nubwo wavuga ko hari ubuyobozi buri hari ubuyobozi no buri Kigali ubwo buvuga ibikorwa naho ubwo buvuga ibigomba kuja imbere n'ibije inyuma. Ni nayo mpamvu ubona amasezerano nyine urabivuze baje i Washington bagasinya arangiza hagahaguruka M23 ibikorwa abashira mu bikorwa ayo masezerano akaba M23 izagera Washington. Numvise bibona rero ko bikita ngo babatumiye Washington reka dutegereze turebe naho gutumira President Trump kongera gutumira aba bategetsi bombi bibajana Washington. Ntekereza ko ngira ngo n'ubundi baracyakomeje yanze kandi iyo nzira irakorwa y'amahoro muri Kongo. Reka tugende wenda twumve wenda ibyo bagiye kumubaza ahagereje mu gucura ingabo ziwe nta kindi wenda dushaka bagiye kumubaza. Ijambo rimwe ku bakunzi bacu, ijambo rimwe ko bakurikiranye kuva kuna gushika ku mpera, nizere yuko nitwasubira kandi kubarondera gusa kandi kugira ngo mushoboye kuyagisha benshi. Ni benshi bakunda ingene muyaga ndetse bakeneye kumenya no kuno kuri. Ijambo rimwe ku bantu bakunda ubwoko bw'abanyamurenge no kabakongomani. Ariko mbere ko iyo jambo rimwe reka mvuge kuri iyo barika. Kagame yabeshe inyuma by'isoni n'abatutsi birahe cyanyuma yababeshe cyo gusozera ngo agiye kubacira mu gihugu ngo baheza agace kabo. Niyo iyo balkanization arababesha ngo Amerika ngo yagumye no Amerika bagenda babwira abaturage ngo Amerika ngo yarabyemeye. Ejo nabonye nagiye ko abamama bacu badasobanura bagiye bababesha ibintu bari barabwiye ko Amerika yabuze abemeye ubu bababwiye ko Amerika ihari barwa. Nabonye le 8 mars barimo baserebra wa musikuru w'abamama abantu bari bateranye bavuga ngo ibihugu birimo bigwana n'abanyamurenge bavuga Burundi, Tanzania, Angola na Amerika ya India yabemereye ubu nayo irabarwanya. Leta ya Amerika ntabwo ari leta buriya iyo ubwami bwabo bigana ubwiju. Buriya Amerika yubakiye kuri Bible na President arahira ayifite ibintu zabo batwara. Imana niyo yavuze ngo barabikora akabihorera ngo bakagira mu bwanjye ntabwo bafatira kwijosi barakureka buhoro bakakubwira ko ikikanga ariko rero umunsi wanyu ukaba ngo amatora akisanga New York n'umudamu wiwe. President Trump yahamagaye President Tshisekedi na President Kagame basinyira mu maso yiwe ko bahagaritse iyo ngwano. Kagame yaciye abyaka uyu munsi mwabonye ibihano batangiye gufatira u Rwanda n'ibindi bikomeye. Uyu munsi babahamagara ni ukugira ngo bafinalize ibyo basezeranye kandi amaherezo bazabigeraho. Umusoza rero sinosoza ndashimira Apotre kandi twabonye ndabona natwicarana ndamushimiye ku mirimo akora yo kuvuga ukuri. Rero abarundi turabakunda murakoze dukundana cyane yanyu cyane turabakunda natwe. Apotre ndagushimire cyane wakoze ukanya cyo kuduhereza ndetse n'ikiyago ngaha anyakumbure hamwe n'abavukanyi bacu ari ukuri mu kumenera abandi bantu bose babonera no jambo rimwe ku bwoko bw'abanyamurenge, ijambo rimwe ku Barundi, ijambo rimwe ku Nyarwanda, ijambo rimwe ku bakongomani bose muri rusange. Ubwa mbere ho nuko Paulo yavuze ngo turwanye ukuri kugeza guhagarara mu ruhande rw'ukuri
nta muntu n'umwe yovuga ngo twe twahagurutse ngo tumugwanye. Twagwanije ikinyoma, turwana niyo mbuto mbi Satani yabije mu bantu yicishije muri aba bagiye badondagura, sibyo? Ariko umuntu wese harakwiye gutandukana ikinyoma. Burya umuntu agirwa umwene wabo n'umuntu kubera bumvikanye ko cyangwa batacyumvikanye ko. Birababaje, nagomba guhamagara cyane kominote y'abanyamurenge ko turi kumwe n'abantu bafise kameme ijunja rinini n'ijambo mu muryango wabo. N'ubwoko tuze kuva kera bwamwe bwiyubatse bukunda ko ibibazo byabo babitunganya kwabo bakabinyankamugayo. Ariko birababaje uravye ikibi FPR cy'abakorera kugeza aho abantu bavukana bita n'abanyamahanga. Umwe yomara urubanza uwundi akabuza abandi kurujako. Nk'ibi ubizoga ngo barabafuze bavuze muri biriya. Birababaje umuntu azi umwe w'abanyamurenge bwa kera. Je narabayoboye mu ikambi n'abazi. Abari bagize ibyo byaguka ibyo nyene ibyo byago FPR yibateza. Warabona ko abantu bagize ingorane ariko ari abantu b'abagabo. Kandi bazi gutunganya ibintu bya banka kagaye. Ariko no munsi ugiye kuraba ibintu bikorekera kuri ayo izo mbuga, abana b'abakobwa b'abanyamurenge, abagabo bashaje, umukecuru aje imbere akabisha kubera babimutumye, ubizi ukabubazi biteye agahinda. Bakwiye kuja hamwe bakaraba bakabonera hamwe ico kibi u Rwanda cyane FPR na Kagame babakoreye. Nibamara kukibona bagasubira bakavuga ati twubaka umuryango wacu. N'ahandi hoho nibabandanya bemera uko bavuga ngo utema ubwe bamutiza umuhoro. Nukuri ugiye kuraba birateye isoni, abantu kwiga baratukana, abana bagahangara, abagabo bangana base ku nyungu zitaboneka, ahubwo bashigikira umuntu ari kamera amaraso y'abene wabo. Jewe nibaza yuko rero abantu bakwiye kuraba bagahangara mu ruhande rw'ukuri bakabyemanga. Isi ntikunda ukuri guterwa amabuye gukomerwa amashi. Ariko birababaje kubona umwicanyi canke inkozi y'ikibi ariyo ugomba kwicara ku ntebe ya mbere, agomba guhabwa ijambo, agomba gukomerwa amashi. Abantu b'abagabo bari ngaho. Nibaza yuko rero uko biri kose ntibanyiganyike, abari mu kuri bakugumemwo, abagutera umuseko n'abagusubiremo. Murakoze. Charles, nagushimire cyane kandi ushobora duheretse. Natwereka dusoze dushima kuko umuvandimwe yavuze turashimira Apotre cyane. Yigeze ahwema ukuri, nayo umuvandimwe yavuze cyane ntabwo ari umuvugizi nawe yavuze wiwe, si umuvugizi w'abanyamurenge, ahubwo ni umugabo kuri umukozi w'Imana. Kandi natekereje ko yahagaze mu ijambo ry'Imana, ni nako ribasaba. Rero kuvuga ukuri umuntu urengana wese bigize icyaha. Ikindi ubundi turongera gushimira leta y'u Burundi, umukuru w'igihugu udahwema kuba bariyemeye rwa rusaku rwose, ariya magambo mabi bibavugwa, ariko bagomba guharanira no kumenya umubano w'igihugu cyacu n'igihugu cy'u Burundi. Ibintu byiza cyane turabishima kandi tuzahora tumushimira. Wenda hari igihe tuzaza atari muri ubu buryo, ari mu buryo bugari cyane burenze ubu. Umuryango wacu wabigiye n'uwo waje uyu munsi, ariko ndahamya neza ko n'umukuru w'igihugu cyacu amushimira, kandi wenda hazaba igihe bikwiye cyo kuvuga ishimwe kuba si igihugu cyose cyabasha kuba iruhande rwacu mu bihugu bya Afurika. Naryo niyo tuza twarayishikirije mu mabi twahuye nayo. Afrika Union yarakigeze, zagize silence itari nziza, ariko n'ababashe kugira icyo bavuga ariko baratinya barashikika bakaryama ku tuzi. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi uko kuri yakuryamyeho yarakubuze kandi arahaguruka arakora. Turabana mu byago turimo, turifuza kuzabana n'umugizi. Murakoze kandi namwe turabashimira. Bashimishane gose. Nshimira kandi nawe kwa dukurikira kuva ku ntango gusha ku mpera. Nabatumire badasanzwe. Bosco ngahanya tako turayaga ndetse na byinshi kubitandukanye kuvyamuvuzeho ndetse nk'ubwoko bw'abanyamurenge. Apotre Isidore Mbayahaga musaze mukunda nawe nyine hano onye twa turi kumwe kandi na Charles
mwamenye nawe nyine ngahanye yes bashimisha nego smith mara kino kiganiro cyacu kuva ku ntango gushaka kumenya nizera yuko kandi n'ibindi biganiro turi kuza kugira ngo kumbure dutange ukuri mu banyamurenge hama kandi bashobore guhumuka. Asante sana.